сайғылы телесерджилер хаберлер вақыты студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан ве шымдыки сатқа бойле малюмат. Қырымның дақ алды қобаларындан ең балабаны тапылды. Таврида трассанын 34% ясалған. Ақмезжетте айванлар үшін бұрынжы девлет барынақы құрула. Кереч сәкенлері оз-өзінден пейда алған чөплі кубасына шекей етіттілер. Бұл ведегерлеп қаларыны бұзым яйнымызда сейір етіңіз. Сенсация ярым адамызды Қырымның дағы алды қобаларындан ең балабаны тапылды. Ол Қарасу базар районындаки Зуя қасабасына яқын ерде ерлеше. Қоба Таврида yolunun құружилығы эснасында тапылды. Оның реал бүйіклігі да беледегіл. Бұл қобаның насыл тапылғаны ақында Шешылакова угренді. Аяқларымыздың түбінде уникаль тапылма бар. Бұдақ алды Қырымның ең ұзын қобасы. Күйісінің чұқырлығы 14 метр. Епісі чұқырлығы есе 1 километрден зияде. Мутихасыслар айтқанларына көре қоба да сонына қадар огренілмеді. Қобаның içine кірмек ағыр. Бұл іш үшін мақсус азырланған алетлер керек. Спелеологлардан да зияде анда кимсе тушмегендір. Бұл қоба да қасты қобалардан біріншісідір. Шымдылик біріншісідір. Мы не знаем, какие сюрпризы нас ожидают дальше. Еще может быть несколько таких пещер. И геофизика указывает на то, что еще есть полости большие и больше этой. Бұл уникаль объект. Ярымадағы хас олмаған теміз ве дүлбер керич ташлары. Қырымда бөле морфологиясы ве палеонтологиясы олған қобалар да yok еді. Миллион yıllardır мұнда инсан аяғы басмады. Айны бұл факт мутихасысларны мерақландыра. Қобаға кірішні Таврида yolunun құржылары да бір ай евелісі açtılar. Мутихасысларының айтқанына көре, Қоба ер асты сувларының басымымен аққаны нәтижесінде мейданға келгендір. Оның бір қач галереясы бар. Оларның лабиринт кечітлер бірлештіре. Бірінің yüksеклігі 6-8 метр, кенлігі ise 4-5 метр. Ничего себе клык. Вот это да. Так как золото-бриллианты почти что. Да, серьезный клык. Бұл есе дүнияның ең қадими айванның тышы, мамонтның. Қоба мутихасысларының бірлікте мұнда палеонтологлар да çalışа. Олар қадими айванларының тыш ве кемиклерінің бір чоқ парчаларını таптылар. Бұл қалымтылар 75-100 bin yıllıktır дейлер. Да, находка интересная. Очень даже. Но оно по-свежему всегда интересно, когда ничего не рылось. Мұнда ең esas mesele Таврида yolunu tehlikesiz etmek ve aynı zamanda Қобаны да сақлап қалмақтыр. Бұл meselede işçiler алимлерден сық бағда çalışalar. Будут привлечены специалисты Института спелеологии, Русского географического общества, Крымтехнадзора, экологи, соответственно, дорожные службы, ну и, конечно, в первую очередь, руководитель строительства этого участка с проектировщиками, геофизиками. И будет принято техническое решение. Мутихасысларның білдіргеніне көре, Қобаның esasında ilmi speleologik araştırma merkezi yapmaға мүмкін. Қобаның келечегі Cumhuriyet реберлері тарафından çözіле. Бүгінгі күнде есе Қобада çeşit tədqiqatlar keçirilе. Tehlikesizlik sebeplerinden ise bu yerге кіріш қапалы. Ayşe Шулакова, Виталий Голубев, Millet için. Таврида трассанын учтен бұры азырдыр, яғни бұл yolunun 34% ясалған. Трассанын 100 километріне асфальт төшелген. Белі олғанықы бұл құружилықта бин араба алеті ве уч бин инсан çalışа. Ишлер геже күндіз алып барыла. Бізім ұқберміз Султане Сетакаева құружилық кетішатынен озу танышылды. Таврида трассасының құружилығы геже күндіз бір дақаға тоқтамайып алып барыла. Бұл үшінші этап. Енді 35 километрге асфальт төшелді. Бин нұсқа техника ве уч бинден зияде құружилар бірден еді дамартада иш бежерелер. Умумен yol 34%-ға азыр демеге мүмкін. В первую очередь строительство – это 2 полосы, уложено около 100, почти 100 километров асфальта на участке в 190 километров. То есть больше половины уже уложено. Земаневи yolunun құружилығы илери технологиялар вастасынен алып барыла. Оларға еменлікнен космик демеге мүмкін. Асфальт төшелмесі үшін уникаль техника ишлетіле. Здесь применена достаточно новая технология SuperPave, поэтому не только в Крыму, в России таких дорог были только опытные участки до настоящего момента. Вот. Ilk sefer federal yolundan cemaatçılık keçip kıymet kesті. Қарасу базар yanındaki yolunun құружилығынан олар мемнун қалдылар. Таврида тез құрылғаныны қайдеттілер. Общественный мониторинг
мониторинг делается для того, чтобы донести до широкой общественности, до каждого жителя Крыма, что Таврида действительно строится, что на каждом этапе производства работ есть люди, работает техника, что работы производятся в круглосуточном режиме. Таврида yolu yarımadanın garbi ve şarkı taraflarını bağlar. Eki yolaklı yolunda hareket bu senenin sonunda işletilip başlanacak. 4 yolaklı yolunu ise 2020 senede açmağa planlaştıralar. Sultaniyet Takayeva, Sandy Vadinov, Millet için. Керечте сүргін етілген гражданлар үшін құрылған евнің сонки қатлары ясалмақта. Хатırlatамыз, Керечте Блюхера 25 адресы бойынша 72 квадратлы 8 қатлы ев құрылacak. Bu evde 2 kırış, 36 dane 1 odalı, 18 dane 2 odalı ve daha 18 dane 3 odalı daireler olacak. Кереч сәкенлері өзі-өзін ден пейда алған чөплік басына шекет еттілер. Оларының айтқанларына көре, енді 2 айдан берлік курортная соқағында ерлешкен чөплік сауытлары тұрған мейданчықны темізлемейлер. Бөле вазиетні мейданға кетірген құручылық чөплігідір. Бұл чөплік енді бір қач аптадан берлі анда топлана вейнсанларға кедеретте. Бұныңын берабер чөп сауытларында алған чөплікні бошаталар, ама янындаки оба эпосия. Bu toplanған çöplük ortalıqqa Tudдар қала елден ұчырыла. Çöplük yanında 2 metr кереде бала бақчасы ерлеше соқақта яшаған сәкенлер коммуналь қызметлерге мұражат еттілер. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Kırım Müslümanlarının muftisi Hacı Mirali Ablayevni doğan kununен hayırladı. Ondan da başka Aksyonov Mirali Ablayevni Kırımda razılıq ve barışık muhiti, ahlakı ve ailevi digerlikler ve Müslüman medeniyetine ait abideler saklanıp kalması için balaban gayret göstergenini kaydetti. Biz de bu hayırlavlarga koşulamız. Ахмезжете Еванлар için бірінші devlet barınақыны құрмаға başladılar. Bu inşaatның құручылығы Қырым сәкенлеріні evsiz köpeklerden kurtarır. Tafsilatlı muhbirimiz Safiya Шукурова tarif etti. Они уже покушали сегодня, да, Плюша? Плюша только любит сухой корм. А эти, вон, видите, у нас они такие толстенькие, упитанные, да, каштаночка? Бірінің алыны анламақ, acısını paylaşmaq ve ona yardım etmek. Natalya Glushenko hatırlay. O küçük olğanda evsiz köpeklerini atıp öldüre edilir. Ama bu karardan evsiz köpekler eksilmedi. Endi Natalya 10 yıldan beri bırakılgan hayvanlarını baqa. 2013 senesi o birinci valyerini özü yaptı. Bugünkü günde onların sayısı 30'ga yetti. Anda 70 köpek yaşay. Сначала у нас были будки с цепями, потом приюты постепенно. И так построили 30 вольеров. Главная цель наша, конечно, всех собак, которые находятся в городе, их всех социализировать, простерилизовать, пристроить в частные дома, чтобы всем было хорошо людям, чтобы было хорошо животным и чтобы не было у нас несчастья бездомных на улице. Эркун köpeklerini gönüllüler baxalar. Epis hayvanlarında aşlanğan, baxılğan ve sterilizatsiyalanğan. Tek bu sene gönüllüler yardımının 80 köpecik osa elini taptı. Тезден bir haç 100 köpek için eski valyerler geçmişte kalacak. 1 hektarga yakın teritoriyada barınaq, yani priют kurmağa başladılar. Kuruculukta 15 insan ve 4 nuska teknika çalışa. Bir ay içinde mında toprak düzeldi, çöplük çıkarıldı, endi kuruculuk işlerge geçtiler. По проекту на территории этой будет, значит, пищеблок и ветклиника. Ветклиника, ну, очень большая, скажем так. Будут вольеры на всю, по всему сечению вот, с той стороны. И площадки для выгула собак. Yarımadada 20 binden ziyade evsiz köpek. Mütehassıslarının fikrine göre onların miqdarını tek sterilizatsiya vasıtasıyla eksiltmek mümkün. Bu işini becermek için devlet tarafından para ayrıla. Neticeler tek bir haç seneden sonra görünecek. В прошлом году на эти цели была выделена сумма во все муниципалитеты в размере 29,5 миллионов рублей. В этом году сумма была аналогичная. Стерилизовано порядка 7,5 тысяч животных, которые уже в этом, следующем году не принесут потомства, и таким естественным путем будет снижаться популяция. Это не убийство животных, это естественное снижение популяции путем регулирования именно приплода животных.
Gönüllüler ve Kırım Cumhuriyeti'nin Cemaat Palatasının vekilleri cemaatni öz hayvanlarını resmileştirmek ve aşılamalarını yapmak çağıralar. Olar eminler tek kompleks iş müsbet neticege getirir. Если вы берете, да, пусть даже вы там берете с целью, там, чтобы он охранял ваш дом, да, но вы должны его зарегистрировать, поставить на учет, получить это регистрационное удостоверение. Это государственная политика, да. А если мы будем делать это какими-то частями, сегодня выделили деньги на отлов и стерилизацию, а в следующем году не выделили, то толку не будет. Поэтому и регистрация нам нужна для того, чтобы вот эти бездомные животные не пополнялись. Evsiz köpeklerden sayısı eksiltmek meselesi müzakere etili. Aynı bu vakit priют tekleni. Leyha boyunca korucular birinci nefbetini bu senenin sonuna yetişmege planlaştıralar. Sefiye Şukurova, Magomed Nesturov, Millet teлеканалы. Қышқа hazırlıklar. Ахмезжеттегі çoğ қатлы evlerinin bir kısmında katelnelerini deniştirelер. Yana aletler Akyardaki teplообмен işhanesinden alınıp, endi Keçkemetskaya, Ковыльная, Белокуна ve Победа caddesinde deniştirilgendir. У них очень высокий КПД. Полностью сделаны они из нержавеющей стали, что увеличивает их срок эксплуатации. Вот. И по размерам они, конечно, гораздо меньше, чем существующие. Ondan da başka 2 yıl içinde yarmadada yerleşken EPSI katelnelerini böyle yanı ve efektif aletlerle temin edecektirler. Это здесь и ЦТП, и котельные. На будущее, как я сказал, уже будут и дома сюда подключены с регуляторами температуры на домах согласно температурного графика и температуры наружного воздуха. Yaz evçiklerinde ve kempinglerde ratlanganlar cedvelinde Kırım birinci satırda durmakta. Kırım'nın 10 şehrinden 7'si yaz evçiklerinde ve kempinglerde ratlamak için olgan Rusya kurortlarının top 10'una kırdı. Bu cedvel turistlerinin böyle kempinglerge evvelden ayırtıp saklama yapkanlarının peyda oldu. Bu cedvellik birinci yerinde Sudak şehri, 3. yerde ise Kezlevdir. 5., 8. ve 10. yerlerde Anapa, Dolzhanskaya ve Iyeysk şehirleri. 4., 6., 7. ve 9. yerlerde Alupka, Kefi, Akhyar ve Aluşta şehirleri durmakta. Mutixaslarının bildirgenine göre turistler evçiklerini 9 günden 11 günge kadar bron eteler. Böyle ratlanıvға bir aile için günde 1700-2000 ruble ayırmak gerek ola. Böyle ratlığının en ucuzu Akhyar, Alupka ve Sudak şehirlerinde. En pahalısı ise Yaltada olup çıka. Rusya Federatsiyasi Deniz Arbi flotının uçucuları havada uçaklarını yakarlıklarının tolduruf sınavlarını bitirdiler. Bu sınavlar 6000 metre yükseklikte saatte 500 km süratinin Kara Deniz, Kırım ve Krasnodar'nın üstlerinde keçken uçaklarının geçirildi. Yakarlık uçağı olarak Balaban Il-78 uçağı kullanıldı. Belli olğanı gibi bu uçak bir kötürülgende 10 uçağını yakarlıkla temin edebilir. Sınavlar birkaç gün ötkerildi. Hepsi olup 8 uçuş smenası geçti. Bu uçuşlarda ayrı dikkat genç uçucularga ayrıldı. Yakarlıkla kötürülgen uçak birden 200 tonna yakıtla uçup, her bir uçakka 10 tonna teslim edebilir. Kara Deniz flotının Arbi klinik hastahanasının mutixassisları dekompression hastalığını kazangan dalıcıga yardım göstermesi asında talim keçtiler. Bu haqda Kara Deniz flotının matbuat hizmeti haber etti. Böyle talimler hastahane mutixasslarını azrılmakta pek mühimdir. Dalıcılar hastalığı gibi belli olgan bu dert, dalıcılarını nefes algan gazlarının basımı tuşkeninden kelip çıkadır. Böyle hastаны tedavilimek için onu Kubышka adlı barakameraga keçireler. Tedavi көрген soň ekim onu hastahanenin terapevtik bölügüne keçire. Rusya istimal nizareti Azaq denizini холераға teşkere. Bu hastalık hakkında haber keçken hafta peyda oldu. Birkaç kütlevi haber vasıtaları bildirgenine göre Mariupol şehri yanında bu hastalıkның belgileri tapılgan eken. Şehir hakimiyeti haber etkenine göre denizde bu haflı hastalık yok. Ama buna bakmadan Rusya istimal nizareti sınırda olgan teşkerüvlerini ciddileştirdi. İsmail Gasprinskiy adına Kırım Tatar kitapxanesinde Butun Rusya közleri kör olğanlar için en yaxşı neşir konkursunda birinci yerini kazandı.
Бу конкурста мемлекетлерінің онларнин китапханелері иштирак етті. Ама Виталий Бианкини Брайль урфатынен язылған гдера кеземут масалы ғалибені қазанып, бутун мемлекетте ерлешкен китапханелер арасында ең яқшысы деп танылды. Конкурс ешіні Қырымда нам қазанған артист Фатма Асанова сеслендірді. Алушталы Валерия Щукина есе қысқач шекленде ойынжақ ясады. Конкурс иштиракчылары масалыны үч тілде азырладылар. Қырым татар, украин ве рус тілерінде. Бұл китапның 30 сәйфесі Қырым китапханесінің ғұрыры олды. Қызылташ футбол клубы Қырым футбол бірлешмесі премьер-лигасының 4-ші чемпионатына азырлық башлады. 6-ші июль күні тақым Тебе Бақовны кечі пыдманларыны башлады. Тақым яны мевсім огынде яқшы азырлық көрек. Командаға 8 яны футбол жеда келді. Оларның сырасында тақымға чоқтан алмаға істеген спортчылар да бар. Яны мевсім ачылышына клубның ребериеті де месулетлікнен янашты. Бұрынжеден клубның менеджері денішті. Бұ вазифеге Владимир Мартынов тайынленді. О Евпатория тақымны алтын медальге кетірді ве Қырым футбол кубогыны қазандырды. 17 июль күні Қызылташ мевсім огыне достлық ойыныны кечірежек. Матч Скиф стадионында Ялталы Инкам Спорт авангард тақымына қаршы олажақ. Футбол авескарлары давет етілі. 4 яшна Фериде Кишвединова ярдымға мұқтач училы велсі бала араба қазасына оғыраған. Қазан нәтижесінде қызчықның ана бабасы елі ақылған. Фериде Озу есе борчуқ сынық ве баш ярысыны алған. Шымды баланы битасы Асия Санова бақа айленің елар девамында тедевеге масраф еткен сермелары сонун акелді. Ләқайт қалмағанларға мұражат тедевені девам етмек үшін ярдым керек. Банк реквизитлеріні ось экранларыңызда көресіңіз. Шымдылық бұйыпсы малюмация от 21:30 секележе хаберлер информацион программасына Асана Бебулаев или Хачирманов скоршмек узре сағылықнен қаланыз.